Pemirsa kahanan sasi kaon jantan mawasanan ring sejroning hasil pertanian keramo silih tunggil nyani pedes. Ring mekatah galahi lintang pengarga pedes tedun dados kalih tali rupiah a kilo. Nanging rawi mangkin pengarga pedes ring bangli dahat nincap dados petang dase 3 tali rupiah a kilo. Panincapan pengharga puniki sangkading akeh nyani petani sane memocol. Iwayan bedes letungil petani pedes saking kintamani mausang pengraup sasi kaon dahat ageng pisan wesanan nyani sane ngawinang pedes usak tur taru nyani kerdil. Jantan kahanan puniki ngawinang pengharga pedes ring pasaran nincap santukan pasokan saking petani akidik. Sadurung nyani pengharga makata 3 dase tali rupiah a kilogram nanging ring galah ukuran pengharga nincap dados petang dase tali rupiah a kilogram. Ya diastun pengharga pedes ring pasaran ngemalang nanging nenten nyinayang petani molihang pikolihan sani ageng. Taruh pedes nenten becik mentik ngawinang produksi hasil pertanian pedes nenten ageng. Parindikan sekadi inucap taler kebausang oleh Agung Eka seletungil pedagang ring pasar Kidul Bangli. Ketarkayang panincapan harga pedes puniki kantun memarki santukan produksi petani kaon. Kuentenan pedes ring pasaran taler mewates pisan. Tios punika Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Bangli Iwayan Sarme mausang panyiagayan pedes ring lapangan sayan tedun janten mausane ring penghargaan nyane. Manut dane tatkala sasi sabes kadi mangkin tanaman pedes dangan pisan keni pinyungkan. Antarini Den Pos Nguningayang.